Gaduh kawasan ya. Gersud. Sekretariat. Alhamdulillah. Hei anda yang sebelah sana, sudah siap lagunya? Sayang-sayangku. Aturan anu paling ditu Aeli. Katinggal ada jauh poek gitu nya. Mama hafal ini kaparayeun hayu. Haturan kanggo bakal hajitana. Dewasa kedah ngantosan kentenan mun lami hasrat hate kagedu hoyong patarema dina soca sanaos sakitu hoyong patarema ayah ieu hate tepuguh rasa dabongan kepalanya modok ketitibra kantenan ngimpen si rek goda gening ku tega aturan keseluruhan di balik payung Bapak Haji Tani yang kagak temangan mugi katampi kalayan kabingahan. Aturan kanggo Bapak RW di Palih Payun aya Aeli, Bapak RW atuh hilang. Ieu hate tetuguh rasa dabongan kepalanya mondok ketitibra kantenan ngimpen si pengen
Hiji tembang kapidangkeun pamulut tembang nanti Bapak Haji Tanah.